Dostlar, assalamu alaikum. Mekendештер. Mına menin uylarımdı sattım. Kırgızстанга ket otat. Kadamjaydan kelgen Nurlan aka aldı. Alıp özüm ap ketem buka dep satып aldı buyursa bardığını torpoktor ele kaldı. 4 kunacın kaldı. Alardan ekövünü Batkenden kelip 700 minge üy algan Altınbek'tin bölösü alayın dep жүрөт. Эгерде ал алып калса, ошондо 2 сары кунажын эле калат. Мына сары кунажын, артында турган сары кунажын мына калат. Ошондо булар экинчи төл бериши буйрса. Калгандары уйлар сатылды. Достор, Кыргызстанга барып Нурлан акага кайрылсаңыздар болот. Балким келишип калсаңыздар алып койсоңуздар болот уйларды. Достор, ким кызыкса, мен азыр мына малдан кайтып келип атам. Бүгүн чыныгы мен адашкан окшойтмун. 6 декабрь мен ноябрь деп коюпмун. Кечиресиздер видео тартып атканда. Достор, бүгүнкү күн 6 декабрь кечки маал мына. Достор, азыр таладан келип жаткан мезгил, себеп бүгүн талага чыгарбай койдум. Шамал катуу болду. Мен анан районго барып үй тартып келдим. Үйдү дагы чыгарам буйрса азыр. Достор, ошол. Мейли достор, саламатта болуңуздар. Дагы көрүшкүнчө. Нурлан байке мал жүктөп аткан мезгилде тартып номерин байлап коем.